Kanza kwethu iMaswidi Media Production, i-channel esebenza ngeqiniso engasebenzi ngenzwabethi. Udaba obelulokhu zungeze ezinkundleni zokuxhumana namhlanje kanye-ke nayizolo kusihlwa njengoba-ke kumhla ka-2 kuJuni 2026 kuLwesibili. Uzokhumbula ngodaba obulokhu ulibona ngomfana osemncane lo ombone esithumeni sakho esandleni-ke sesikudla ogama lakhe uNhlamulo. Umfana-ke lo oshone kabuhlungu, eshona-ke ngokugwazwa lena-ke e-Eastern Cape. Emva kokuthi-ke kuvele-ke iy'ndaba zokudlula kwakhe emhlabeni umfana, kuke kwenzeka-ke into engajwayelekile noma-ke into eyilichilo. Abantu-ke behubhuza noma-ke bebika amanga ngokudlula-ke emhlabeni kwakhe umfana. Abantu-ke noma-ke i-media ibikade-ke iveza ukuthi-ke ukudlula emhlabeni-ke kuhlangene noma-ke ukushona kwakhe-ke uNhlamulo kuhlangene-ke ne-March in March noma-ke nemibhikisho noma nemikhankaso ethi-ke akuhambe abokufika kuleli-ke loMzansi Afrika. Abantu-ke noma-ke i-media ikakhulukazi ibikade-ke iveza-ke ukuthi-ke umfana lo bekade-ke ehleli nomngani wakhe, bafike-ke bamnyabula, bamdonsa kabuhlungu labo-ke abekade-ke behamba-ke ne-March in March. Bafike-ke bamdonsa, bathi uma ngabe-ke bemuzwa ekhuluma, bamuzwa ukuthi cha, lolu limi-ke akalikhulumayo akusona isiZulu futhi-ke akusona isiXhosa. Ulimi-ke akalikhulumayo kahle kahle yena isiTsonga ngoba-ke uwumTsonga. Base bebona ukuthi-ke cha, akenako wala eSouth Africa. Base-ke bemlimaza ngokuthi-ke bemgwaze, waphela khona lapho endaweni yesigameko. Kanti-ke iMaswidi Media Production isizivundululile noma-ke silivundululile lolu daba, yaze yathola ukuthi cha, lo mbiko ungamampunge. Baningi-ke abantu-ke abasey'khundleni ey'phezulu abebekade-ke sebenzisa leli thuba ukudicilela phansi i-March in March noma-ke ukulwisana nale mikhankaso exosha-ke abokufika abangenawo amaphepha okuba kuleli-ke loMzansi Afrika. Abantu-ke abafana-ke noNaledi Chirwa oyilunga lephalamende aphinde-ke abeke ilunga leqembu le-EFF. Yena-ke impela bebukeka sengathi-ke uthokozile uma ngabe-ke ethola ukuthi-ke kungenzeka ukuthi-ke i-March in March inesandla ekudluneke emhlabeni kukaNhlamulo Ndlela. iMaswidi Media Production ilwenzile-ke uphenyo, yalinda kahle udaba ukuthi-ke lifike nasemndenini, izwe nokuthi-ke umndeni uthini, amaphoyisa athini. Amaphoyisa-ke asekuvezile ukuthi cha, ukudlula-ke emhlabeni kukaNhlamulo akuhlangene neze ne-March in March. Ukubika-ke kwamaphoyisa ngalesigameko athi-ke amaphoyisa cha, uNhlamulo kanye-ke nomngani wakhe omunye oneminyaka ewu-15 bagaseleke emzini womuntu noma-ke emkhukhwini. Mangabe-ke befika bamfica-ke engekho umnikazi walowo mkhukhu, babeke sebezama-ke ukuyintshontshela-ke izinto. Kahle kahle-ke bebekade beyoganga beyontshontsha kulo muzi mangabe-ke befica-ke engekho umnikazi wakhona. Nokuthe uma ngabe-ke besabhizi besakhipha izinto, wabeke setheleka umnikazi womuzi. Bathe uma ngabe-ke efika-ke umnikazi womuzi, wabeke sephuma ebaleka uNhlamulo. Kanti-ke lo mfana omncane oneminyaka ewu-15 bekade hamba naye, yena-ke wacasha ngaphansi kombhede. Nokuthe uma ngabe uNhlamulo ebaleka, umnikazi womuzi wamhubha-ke waze wamthola. Nokathe uma ngabe-ke mfica-ke basebethi ukuba-ke nokulwa osekholele ekuthenini-ke egcine-ke segwazeka uNhlamulo eseshonela khona lapho. Kanza kwethu kujwayelekile ukuthi-ke uma ngabe umuntu ebekumbono noma umuntu uma ngabe enza okuthize, kube khona omunye ophikisana nakho lokhu akakwenzayo. Kodwa-ke ake sizame ukunqaba noma-ke singavumi ukuthi-ke senze amanga noma-ke siphushe ama-agenda ngamanga. Ngicela ukuthi-ke sizwe iphoyisa liphawula ngalolu daba. They were found in a shack, that empty shack that the owner wasn't there. And the owner of the shack accosted them inside the shack. And then the deceased ran away. They were there to take some goods for themselves. And then they had this 15-year-old then hid himself under the bed in the shack. And whilst the owner was chasing this one, and then which apparently accosted him and was dead. Which we were looking for him was his murder. That's murder. Yes.